Hakas Poterek September Arhajar Arfo. Keketing keduni genong well done boy Marwanyang Katsan snem kerta Kusyong rasa apa maupat. The diagnosis ke ai apa hospital kedai undifferentiated febrile illness with acute respiratory distress syndrome with septic shock and COVID-19 RT-PCR report positive. Ya ini inong pang kinara sa po Robert Hospital, Dr. H. Gordon Roberts Hospital, Hagas Poterik, Bunai September, Arhajar Arpo, Shitang Nir, but Khlad no pat, Hagas Poterik, Arhajar Arpo, Hakapor, Substang, Mr. Kaya kada bilang gumni. Ti hapor baki warna 4 test deh. Padio tu report. Padidan kaniga jing stam man penihar mesin. Ti Khlad no menster. Report padio. Ndalayo report sesuatu bakal dikena COVID. COVID-19. Mo kira ada sanitize bhai ya ke mat. Labu apa dead body bag. La shim ni kena kila khawara ek senduk kila sanitize ha baru sodong kila sanitize itu senduk ni kan mendan cucu berita ini gimana mendan berita ini kila sanitize kemudian kenyang senduk ni dan apa ka mat ni dan apa ka dead body bag ni la ada sanitize ayam betul kemudian danger ini kemudian jumai ini kata kena ai garanti kata kena ada ai garanti apa sabar asam dead body management yang suspected cases tu nomor ini ya ini apa bagi admit tu kena admit ini apa ke isolation ward ini bagi admit direction ward